I načini oltar od drveta sitima 5 lakata u dužinu i 5 lakata u širinu, 4 uglast da bude oltar 3 lakta visok. I na 4 ugla načini mu rogove, iza njega da izlaze rogovi i okovaćeš ga u med. I načinit ćeš mu lonce za pepeo i lopatice i kotliće i viljuške i mašice, sve mu posuđe načini od medi. I načini mu rešetku od medi kao mrežu i načini u rešetke 4 biočuga od medi na 4 ugla njezina. I metnje ispod oltara unaokolo da bude rešetaka do sredine oltara. Načini i poluge oltaru, poluge od drveta sitima i oko ih u med. I poluge da se provuku kroz biočuge da budu poluge s 2 strane oltaru kad se nosi. Načinit ćeš ga od dasaka da bude iznutra šupalj, kao što ti je pokazano na gori, tako neka načine. I načinit ćeš trem šatoru na južnoj strani, zavesi tremu da bude od tankoga platna uzvedenoga 100 lakata u dužinu na jednoj strani. I 20 stubova i pod njih 20 stopica od medi, a kuke na stubovima i pasovi njihovi od srebra. Tako i sa zapadne strane da budu zavesi 100 lakata dugi i 20 stubova i 20 stopica od medi, na stubovima kuke i njihovi pasovi od srebra. A širina će tremu imati sa zapadne strane zavese od 50 lakata, 10 stubova za njih i 10 stovica za njih. Na prednjoj strani, prema istoku, bit će trem širok 50 lakata. Od 15 lakata neka budu zavesi na jednoj strani i za njih 3 stuba i 3 stopice pod njih. Na drugoj strani zavesi od 15 lakata i 3 stuba za njih i 3 stopice za njih. A nad vratima od trema zaves od 20 lakata, od porfira i od skerleta i od crca i od tankoga platna uzvedenoga vezen i 4 stuba za njega i pod njih 4 stopice. Svi stubovi u tremu unaokolo da budu opasani srebrom i kuke da su im srebrne, a stopice od medi. U dužinu će trem imati 100 lakata, u širinu 50 svuda, a u visinu 5 lakata. Da bude od tankoga platna uzvedenoga, a stopice od medi. Sve posuđe u šatoru za svaku službu i sve kolje u njemu i sve kolje u tremu da bude od medi. I ti zapovedi sinovima Izraeljevim da ti donesu ulja maslinova čistoga ceđenoga za videlo, da bi žišci goreli svagda. U šatoru od sastanka pred zavesom, koji će zaslanjati svedočanstvo, neka ih Aron i sinovi njegovi spremaju da gore od večera do jutra pred Gospodom. To neka je uredba večna kolenima njihovim među sinovima Izraeljevim.